Unqamalala makusuke kuthiwa u-chess master emgodleni wakhe implement into kugcwele ama-solutions. Khona manje uthe mesungula iqembu lomkhonto wesizwe kwagijima abacindezeli bazocisha imishini kubalwa amavoti because bebethi balaya i-MK ukuthi ingakwazi ukusurvive ukuphatha leli zwe. Ukube enye leader yayizophehla udlame idedela abantu ukuthi bagcwale izitaladi abantu balwe bethi balwela lento yamavoti, kodwa wathi ayihlale phansi ibambe umthetho. Ubevele yena esazi, wengeke asitshele direct ukuthi vele ukhetho luzoriggwa. Manje-ke maselirikhiwe ukhetho nganza kwethu, ukuba omunye umuntu ofana nami nawe sasokhushukelwa ushukela bese sigcwala imigwaqo, wathi ayihlale phansi ibambe umthetho. Namhlanje kwenzakalani? Uginqiginqi, umkhonto uyazenzela, usuka abantu abanama high profile emaqembini abo bazojoyina umkhonto wesizwe. Ikutshela ukuthini leyo nto? Ikutshela ukuthi mina nawe njengoba sihleli la kwi-social platform singakhona ukumelana nomsholozi. Singakhuluma nje wey'ngane zakwethu sikhohlisane la kuma-social platform, nabangakamvumi uNxamalala bazogcina bemvumile, because the way aseyibhilida ngakhona manje isididisitha. Because mothi uyabheka u-2026 lizoduma lithatha umuntu. Abanye babhizi bayihlalele nje bacabanga ukuthi bosukuma uma sekuthiwa sekusondela iy'nsuku zokhetho, bothi beqamba besukuma iyobe isishaqe kwasani kaNxamalala. Ayidlali ipolitiki ephethwe ubaba uNxamalala. Hayi, basazozalwa abantu abazokwazi ukudlala i-chess ngalolu hlobo. Uyingozi kakhulu lo baba. That is why i-system imzonda, because ayimqondi ukuthi ubani lo. Isizame ngawo wonke amaqhinga okumvimba. Imvimba ngapha, abhujuke ngapha. Imvimbe ngapha, abhujuke ngapha. And baningi abasazoza bezojoin MK. Mark my word. Baningi, especially abantu aba-understanda i-system yase-South Africa. Hhayi labantu abasajajuliswa ukuthi udefend iqembu lakhe. Abantu ababonayo ukuthi le era esikuyona izinto ziyaguquka, ziyashintsha. Baningi abantu abasazobuya bazongena kumkhonto. Because nganza kwethu uma ulibele ukukhuluma la kwi-social platform udefend iqembu, uzophaphama senibabili. Bavukile abantu manje. Namhlanje uku-implementa kwakhe izinto kwenza ukuthi abacindezeli babhayiza bavele obala ukuthi all along njengoba sithi sikwi-freedom, bona basebenzisa lento yobuqili. Sikwi-freedom yamanga. Ngiyamvuma uNxamalala enganza kwethu. Bonke laba bathi stokfela, abathi silandela uZuma, zibuza umbuzo ukuthi uyabona yini ukuthi umgodlo uyancipha la uhleli khona njengoba usalibele ukukhuluma. Ngoba abantu ngeke bazobakutshela. Balobe bemunyuka kancane kancane. Wena ubhizi uyakhuluma ngapha, abantu bayamunyuka ngemuva. Uyothi ubone senibabili senibathathu. Abantu sebevukile nganza kwethu. Iqiniso esingeke silibalekele. So abantu abahlakaniphile basi-aligna kusemanje for 2026. Sekuyacaca ukuthi umkhonto wesizwe definitely sure 2026 kuzohubha omasipala abaningi and ungase ucishe uthathe ipower kuma-provinces amaningi nomasipala abaningi. Thina silibele ukukhuluma la kwi-social media. Akadlali lo baba, akalali. Angithi-ke phela thina sikhuluma la kwi-social media sibuye sihambe siyolala. Sicabanga ukuthi ubaba Zuma nje wabanye bethu ugugile, uguge nasemqondweni. Adlali lo baba, ngeke umelane naye. Abazongifakazela nje abaneqiniso bazokutshela lento engikutshela yona ukuthi umqondo walo yababa uphuse kakhulu when it comes to politics. Hayi nganza kwethu azophenduka amatafula. Mark my word. By 2026 njengamanje khona abantu abasalibele ukuthi ithini indaba yecase eyagcina ifakiwe. But ukuba umsholozi umholi ongenabo ubuhlakani, ngabe uhleli nathi siqolozela indaba yecase because abantu abaningi abekho aware ukuthi i-judiciary system yala eSouth Africa ney'nkantolo zi-captured.
So awukhama ukuthi ucabanga ukuthi bangavele balidedele kalula kanjalo icala ngoba bayazi ukuthi vele kwenzakalani kucisha imishini ngesikhathi kubalwa amavoti. Bayazazi ukuthi banecala. So-ke bazokwenza sure ukuthi-ke bayicindezela i-judiciary kanye ney'nkantolo ukuthi leli cala lidileywe because i-agenda yabo bona ukuthi bafuna uku-implimenta lezi zinto abafuna ukuyi-implimenta, baqhubeke basiphathe ngamanga. Babhekene nengwadla ngani zakwethu, leya kwaDakudunusa enkandla, hhayi iyabapheka iyabathulula. Kuyingozi kakhulu yababa, i-system isididekile, ayazi ukuthi kumele mayenze njani manje i-system, isenkingeni because akalwi impi yey'khali, ulwa impi yengqondo. Ubaphethe ngani zakwethu, bosizwa yikona nje ukucasha ngayo i-system no-IEC indaba zokurobha njalo njalo, koda bazogcina bebanjiwe behlelo obala because even ngisho abantu abakwi-high profile lapha ko-IEC, zonke ingqalasizinda zikahulumeni sebeyabona manje ukuthi ayikhona i-MK ize ngenye indlela. Umuntu uyabhekisisa kade i-media ibalekela i-MK, bezama ukuyicindezela ngayo yonke indlela. Mawuthi uyabheka kulamalanga i-media manje isisondele eduze kwe-MK because i-MK iyona etrendayo ngani zakwethu, no matter what, ngisho ungathi uyazama ukugqiba, every day i-MK iyatrenda. So nabezindaba ukuze bakwazi ukudla, kukhuphuke nama-content abo, bakwazi nokudayisa amaphepha, fanele basondele eduze kwe-MK because iliphi elinye iqembu wena olibonayo njengamanje eSouth Africa ekusakhulunywa ngalo, alisekho. Bazobhalani-ke abey'ndaba? Ilutho. Baba Nxamalala, President of the MK, I salute you baba. Sifunda okuningi kuwena, wafundisa abantu ipolitiki ukuthi ipolitiki yaseMzansi ihamba kanjani. Wafundisa abantu idiscipline ukuthi uma kukhulunywa la ku-engagement ayingasetshenziswa inhlamba. Nami ngivumelana nawe because wonke umuntu unelungelo lokuthi a-engage nomunye umuntu. So okwethu ukuthi sibeke ama-fact phezu kwetafula bese qhamuka nomunye azoku-engage ngama-facts, hhayi indaba yenhlamba.